Festival literature sveta Fabula. Začutil je, da postaja nesrečen. Ampak kdo je pa v biznisu srečen? Vsako jutro se je vse težje zbujal in včasih je jokal. Najraje bi se ubil. Nisem več mogel dihati. Občutek sem imel, kot da sem ujet v požaru, na grmadi. Gorim in dušim se. Mislil sem, da je to to. Zbudil sem se lepo v bolnici. Potem sem lepo poklical gospo Milico in jo poslal v kurac in šel na psihoterapijo. In sem končno srečen. In tudi videti je srečen. Ponovno dobrodošli na festivalu literature sveta Fabula v program Fabula Hub, ki ga festival namenja mladim perspektivnim imenom svetovne literature. Fabula Hub, ki smo ga pričeli v lanskem letu, je namenjen prihodnjim upom svetovne literature, avtorjem in avtoricam, ki bodisi pripadajo različnim kulturam, jezikom, bodisi jih druži ustvarjanje v raznolikih žanrih in izrazih. V lanskem letu smo na Fabuli gostili nemško dramaturginjo in pisateljico Enis Mači, ki letos v sklopu Slovenskega mladinskega gledališča ponovno prihaja na rezidenčno bivanje v Ljubljano. Naš letošnji avtor v fokusu pa je hrvaški pesnik, dramaturg in pisatelj Dino Pešut, ki bo v Ljubljani v sklopu rezidenčnega bivanja in sodelovanja Fabule in Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani gostoval celotni mesec marec. Ob današnjem večeru bo avtor namreč imel še dogodke v Mini teatru, gledališču Glej in literarne večere v Novi Gorici in Mariboru. Fabulo Hub smo namreč zasnovali v upanju prepleta lokalnega in mednarodnega sodelovanja, prepletanja ustvarjalnih izrazov in spodbujanja izmenjave med slovenskimi ustvarjalci, ustvarjalkami in avtorjem oziroma avtorico v fokusu Fabule Hub. Zgodba o milenicih, ki imajo pred seboj cel svet, nimajo pa svojega doma, je izražena znotraj današnjega obravnavanega dela, romana Očetov sinko, ki ga je v slovenščino prevedla Diana Matkovič. Dino Pešut pa v njem izvrstno izriše negotovosti današnje mlade milenijske generacije s premišljenim seciranjem mikro, družinskih in makro družbenih kompleksov. Roman o mladi generaciji, ki živi v najboljšem od vseh svetov, a ima v resnici v lasti zgolj modro ikejno vrečko, prenosnik in jogi ob prepogostem menjavanju stanovanj, najemniških seveda, ter doživljenih psihičnih zlomov ob nakupovanju skira. To in še več bosta danes pregovorila avtor in moderatorka Đurđa Strsoglavec, bralno pa interpretiral Nejc Cijan Garlati. Ob tem ob zaključku seveda vabim še na manjšo pogostitev, ki jo prijazno pripravljata pivovarna Tektonik in Puklac Family Wines Jeruzalem Ormož. Zahvaljujem se tudi festivalskemu partnerju, Društvu slovenskih pisateljev, ki Dina Pešuta gosti v sklopu rezidence Odisejevega zatočišča, našemu koproducentu festivala Cankarjevemu domu, vam za današnjo udeležbo. Ob tem seveda še posebno se zahvaljujem ministru svetovalcu gospodu Duju Ančiću in ostalemu osebju veleposlaništva Republike Hrvaške v Ljubljani. Ob izhodu pa vas pričakujejo tudi letošnje Fabuline žepnice, na vaših sediščih katalog založbe Beletrina in nagradna igra našega medijskega sponzorja Delo. Želim vam lep večer in na oder počasi vabim avtorja in moderatorko. Dober večer, spoštovano občinstvo, dober večer, spoštovani gost, Dino Pešut, pozdravljeni na Fabuli. Hvala. Temu, kar smo slišali od Aljaža in kar smo slišali sedaj z zaslona, bi dodala samo še to, da je torej Dino Pešut, ki je danes z nami, rojen leta 1990, da je
dobitnik 6 nagrad Marina Držića. To je nagrada, ki jo za dramatiko podeljuje Hrvaško ministrstvo za kulturo. Je dobitnik 2 tujih oziroma mednarodnih nagrad, nemške gledališke nagrade za mlade avtorje in nagrade sklada Hartefakt za najboljše sodobno družbeno angažirano besedilo Posljednji afterparty. Njegove drame, napisal jih je doslej 10 po mojem štetju, uprizarjajo domača in tuja gledališča, prevedene so v angleščino, nemščino, francoščino in poljščino. Dino Pešut je tudi avtor 2 romanov. Prvega iz leta 2018, Poderana koljena, in drugega iz leta 2020, ki ga od tega tedna imamo tudi v slovenskem prevodu, Dijane Matkovič, Očetov sinko, in predvsem o tem romanu bi se danes pogovarjala, spoštovani Dino Pešut. Pogovarjala pa bi se tako, da bi čim manj razkrila vsebine, nekaj pa vendarle, da bi se lahko pogovarjala. Torej, naslovni sin v tem romanu je človek, ki je končal študij primerjalne književnosti in angleščine, nekaj časa živel v tujini, v Berlinu, ugotovil, da je pravzaprav vseeno, kje je reven in nesrečen, in se je vrnil v Zagreb. Honorarno je zaposlen na recepciji zasebnega hotela v Zagrebu, je pesnik v kletnem podnajemniškem stanovanju, nima sreče v ljubezni, nima sreče v družbi, nima sreče v družini, nima sreče na trgu dela. Skratka, malo cinično, kakršen je tudi on, bi lahko rekli, junak našega časa. Kot nekakšen ključnik, hashtag, ob vašem imenu in ob vašem romanu. Povsod preberemo, da je Dino Pešut prozni glas svoje generacije. Ali se res imate za glas svoje generacije ali govorite u imenu svoje generacije? Sad već imam spreman odgovor na ovo, a to je ne. Ja ne mogu govoriti u ime ljudi koji me nisu odabrali da govorim u njihovo ime, tako da govorim kroz sebe. Govorim o stvarima i promišljam stvari koje me okružuju, koje me muče ili oko kojih imam obsesiju. Glas generacije, to u startu zvuči već kao neka vrsta marketinga. Ja sam se s time puno igrao i da, mislim, svaki tekst koji sam napisao, glavni likovi ili protagonisti su negdje u blizini mojih godina. Ali kako ja starim, tako stare i oni. Kako se moje perspektive na svijet mijenjaju, kako životni problemi s godinama postaju sve kompleksniji i složeniji, tako i nekako i moji tekstovi to prate. Tako da, ne, u fokus stavljam jednu određenu generaciju koja zapravo sada ulazi u mainstream ili koja ulazi u književnu scenu, jer na sreću nema spisateljskih child prodigy-a, nego tek negdje sad se počinjemo formirati kao neki glasovi. Ali što više pišeš, ja imam osjećaj da jedva da ustanoviš pravo da govoriš u svoje ime i kroz sebe i kroz svoju neku, malo je patetično, ali istinu, i to onda postaje, čini mi se, cjeloživotna misija ili cjeloživotni zadatak. Tako nekako. Zdaj ta ključnik, kot sem ga poimenovala, pravi prozni glas. To potem bi človek razumel, da v dramah, torej v vaših dramskih besedilih, pa niste nikogaršnji glas, če tudi je na primer naslov vaše prve drame Pritisci moje generacije. Da, to, mislim, bilo je cinično, jer kao ta drama se bavila jednom mladom djevojkom koja je bila u potpunosti tako preokupirana svojim problemima koji su zapravo s ove pozicije djeluju jako veliko. Ima 2 muškarca i 1 trudnoću.
što je komplicirano i onda svi koji su čitali su komentirali ajme, ovo stvarno progovara o tvojoj generaciji, ovo je to sam. Ja sam, aha, pa onda je naslov Pritisci moje generacije. Naslov je bio pomalo ironičan, poigravao se sa time što zapravo tekst pokušava nekako iskomunicirati. Ja priznam svoj udio kako je došlo do ove etikete glas svoje generacije. Samo ako, užasno me zanima ako nastavim pisati, ako dođem do 50-ih godina, 60, ako budem starac od 95, hoće me dočekati pitanje, da, što vi činite za umirovljenike? Koji glas im dajete? A vjerujem da će opet sve biti isto, kao pet prijatelja živi u staračkom domu i pokušavaju se izjaviti ljubav. Če bi sedaj prevzela cinizem vašega literarnega junaka, hkrati tudi pripovedovalca, bi rekla, da ni nobene bojazni, ker konec sveta bo tako ali tako prej, preden boste dočakali leto 95. Moram priznati da ovdje ću... Da, ok, moj glavni lik je ciničan, ali mislim da cijeli roman je zapravo njegova borba protiv cinizma. I druga stvar je, svaki dan je dobar za smak svijeta. Danas nije bio, možemo sada da neće biti sutra. I nekako čujem to sa svih strana, ali mislim da se trebamo izboriti za to. To je iz ove drame granatiranja više, ali se izboriti za pravo da povjerujemo da postoji sutra i u svijetu u kojem sad živimo je to možda i više nego dovoljno. Drama, ki jo omenjate, bo jutri v mini teatru v izvedbi gostujočega gledališča Kunstteater iz Zagreba. Ja. Ostaniva še malo pri ključnikih, ne vem, zakaj mi je tako ljuba nenadoma ta beseda postala. Če bi bil ključnik za vas, torej to glas svoje generacije, prozni, dramski, reciva, glas generacije, se na roman Očetov sinko nekako lepijo, po mojem videnju in po mojem branju, naslednji ključniki. Seks, to je že takoj dobra referenca, bi rekla. To je za prodaju fenomenalno, ljudi. Zdaj pa bo šlo malo navzdol. Okay. Smrt, Da. tesnoba, strah, Yes. krivda, sramovanje. Yeah. To mislim da su ključne riječi. Seks bi vam volio prodati ovdje, ali svi moji likovi se užasno malo sekse, a stvarno mislim da zaslužuju više. Ali kad je seks užasno teško napisati, i onda nekako možda i ne idem tamo. Ali nadam se da je glavni lik ovog dobiva seksa dovoljno. Ali sve druge teme jesu. Ja mislim da od smrti ovaj roman počinje blizinom smrti. Smrt odjednom postaje jako blizu jednom dečku koji je vrlo zatvoren i ona mu ulazi u život preko bolesti njegovog oca. I u tom jednom manjku vremena i smrt ima mogućnost da ili u potpunosti uspori i zamrzne stvari kako jesu, ili neki ljudi ipak dobiju motor da nešto pokrenu. Tako da jedna od tih ključnih tema je blizina smrti, šta ona može otvoriti i kako možemo uhvatiti taj suvišak vremena koji je odjednom postao, kojeg smo postali svjesni. Tjeskoba, ok, to je... Mislim da se to provlači kroz sve moje radove i to je neka tema koja mene osobno zanima. A onda na to dolazi strah i sram i kako se ta dva osjećaja i ta dva stanja, jer su oni zapravo stanja isprepliču u raznim odnosima, u nama samima, kako osvijestiti sram, a pogotovo na koji način mi pokušavamo razgovarati o sramu između roditelja i djece. Što se roditelji srame priznat svojoj djeci, što mi progutamo s tim sramom, na koji način ga onda prevrtimo u nešto drugo, na koji način kroz taj sram koji nije naš biografski, nego je naslijeđen, mi živimo i uspostavljamo neke granice. Sad sa sramom je, i onda sam se i bavio sa njime, psihološki to je stanje koje prožima čitavo tvoje tijelo i jedini način na koji može prestati je kad ga u potpunosti osvijestimo. To je kao nekako čudovište iz podruma ili iz podsvijesti ili iz prethodnih generacija i mislim da to naslovni junak i njegov otac
plešu jedan vrlo lagani ples oko srama, ne bi li ga istisnuli. Torej, naslovni oče s sinom sta si odtujena, v otroštvu je umrla žena oziroma sinova mati, tu je cel kup še nekih travm in začne se roman, ko se znova poskuša vzpostaviti medsebojni odnos med sinom in očetom in to poskušanje spremljamo. Do tega poskušanja pa pride zato, ker oče zboli za rakom. Lahko bi rekli tudi, poimenovali ta roman, da je med drugim tudi roman o medsebojnih odnosih, pa seveda sedaj ni nujno, da gre za medsebojne odnose samo znotraj družine, te tradicionalne, biološke, torej med sinom in med očetom, temveč gre tudi za odnose med člani tako imenovane izbrane družine. Preden se dotakneva tega, zakaj mora oziroma zakaj se je zgodilo, da ima naslovni sin izbrano družino, predlagam, da poslušamo prvi odlomek iz romana, pa prosim, če bi igralec Nejc Cijan Garlati prebral ta prvi odlomek. Vsa ta jeza in bes in na koncu sram vstopajo v nespečnost, med rjuhe, pod vzglavnik. Kam z vso to jezo? Uležem se na hrbet, zaprem oči. Nad mano ravnodušen bel strop. Sta v to točko gledala tudi moja starša med seksom ali takoj po njem? Je v to točko gledala moja mati, raztopljena v alkoholu? Kam z vsem tem besom, sramom? Kaj s tem nejasnim občutkom? Moral bi biti žalosten, pa sem jezen. Moral bi čutiti strah, pa me priplavlja sram. Kaj z vsem tem presežkom sramu? Ne vem, kaj naj samim seboj. Paraliziran sem. Ne morem jokat, ne morem se niti dret. Morda bi se moral skregat, fukat. Vanju pošljem sporočilo: ej, si buden? Z njim bi lahko počel oboje, morda celo hkrati. Sram. Tako veliko sramu iz tako veliko sovraštva. Ja, svojega očeta sovražim. Človeka, ki ga ni mogoče ne imeti rad. Moškega iz stekla, perja in snega. Očeta, ki je trdil, da mi je vedno na voljo, ki je moral tako veliko delati, da bi jaz živel svoje življenje. Očeta, ki ni hotel povzročati problemov, se vsiljevati. Očeta, ki je sprejel vse, ki me ni vrgel na cesto, ki je redno pošiljal žepnino. Moškega, ki me žalostno gleda in čaka, da mu pridem nasproti, da vzpostavim stik. Moškega, ki zdaj pričakuje, da skrbim zanj, da ga tolažim, mu pomagam in ga imam rad. Sovražim svojega očeta, ki je prepričan, da mu sin nekaj dolguje. Ja, ta sram prihaja iz sovraštva. Tudi iz te tihe, potlačene želje, da umre in da se mi s tem ni treba več ukvarjati. Da končno ostanem sam in da se me končno pusti pri miru. Če bi umrl, mu ne bi več ničesar metal naprej. S seboj bi, kot haaški obtoženec, odnesel vse svoje zločine in svet bi šel lahko dalje.
In jaz se ne bi rabil več ukvarjati s tem, zakaj me je pustil z alkoholičarko, zakaj me ni zaščitil pred čustveno zlorabo, zakaj me ni hotel izvleči iz tega in zakaj mi ni nikoli verjel. In ne bi se mi bilo treba več ukvarjati s prometno nesrečo in zakaj je sploh pustil ključe avtomobila, ko je vedel, v kakšnem stanju je. Če bi kar umrl, potem ga ne bi mogel več skrivoma obtoževati za svojo samoto, za strah pred ljubeznijo. Ne bi mu mogel očitati, da sem ledena kraljica. In če bi kar umrl, ne bi imel več tega notranjega občutka, da še kaj moram. Neuspeha. Če bi umrl, bi morda izginil ta občutek, da me nihče nikoli ne bo maral. In če bi umrl, morda več ne bi imel tega strahu, da postajam on. Da sem mu vsako leto vse bolj podoben. Da vsako leto mu učim kako minuto dlje. Da sem v večjih družbah še malo bolj odsoten in da imam še malo bolj pogrizene nohte. Morda bi to sprejel kot znamenje, da je treba stopiti na drugo pot, pustiti mrtve pod rušo, tako njo kot njega. In sam, končno sam, nekaj poskusiti drugače, z nekim drugim življenjem. Morda bi bil potem drzen, tako pa sem talec njegovega življenja, njegovih odločitev in skrivnosti, ujetnik vsega, kar ga je sram priznati. In ne preostane mi drugega, kakor da se osvobodim. Ubiti ga moram. Zamižim. Nespečnost me je predramila. Sporočilo ni bilo videno. Ne vem niti, kako bi ob tej uri sploh prišel do Zagreba. Odprem oči. Vdahnem. Ničesar ne čutim. Končno. Nikogar ne potrebujem. Doslej sem vse naredil sam. Tako bom tudi nadaljeval. Nekaj si bom izmislil. Podgana sem, zmorem z malim, v mraku in strahu. Vse lahko sam. Ničesar mu nisem dolžen. Niti on meni. Naredil bom načrt. Znašel se bom. Potem pa bo spet vse v redu. Tako bo. Pošiljam sporočila. Ne razmišljam preveč, kaj pišem. To, da ne bojim se. Tudi sam je rekel, da moram poskusiti. Čas je, da vsaj poskusim. Vse lahko sam. Na kraju puno toga moramo sami. Dobro, ovo je jedan evidentno mračan dio pri sredini gdje mu se otvaraju te neke fantazije, što sa time i šta s tom spoznajom, što je bila moja neka tema romana. Evo, za književnost se oduvijek bavi, pogotovo odnosima očeva i sinova, i onda valjda da se opravda težina tog odnosa, onda je otac postaje vrlo lako neka vrsta monstruma. Moja početna teza je bilo što je sa svim tim dobrim ljudima koji ispadnu tak do loši roditelji. Mislim, to je čest scenarij, dobri ljudi mogu ispast stvarno grozni s malom djecom, ili u slučaju većine očeva, ja mislim, možda čak i u ovoj sobi, ali sigurno u nekom kulturnom krugu u kojem živimo, očevi lako postanu ili nevidljiva figura, ili odsutna figura, ili figura koja se ne želi miješati, ili figura koja izmiče. Jer isto zapravo ne zna ili ne može drugačije. Ti ljudi nisu zli, nego su se u jednom trenutku svog života susreli sa svojim ograničenjima. I da, onda idem pisati roman. Što se dogodi kada jedan otac odluči napraviti korak naprijed i reći, ali ja imam neke stvari koje ti pokušavam reći 30 godina, ja nemam jezik za to. Da li mi jer nije bilo intime, ili nije bilo prostora, ili nije bilo nježnosti za to. To sve zvuči prekrasno i vrlo tako romantično i idealistično, ali
uspostavljanje odnosa, pogotovo ti koji te mogu bacati natrag na djetinjstvo, je teško i bolno, jer zahtijeva od nas da odbacimo i ono na čemu smo možda, da odbacimo zamjeranje na kojem smo možda izgradili dobar dio svog identiteta ili neke budalaštine koje smo upisali u dio sebe i upropastili se 25.000 veza ljubavnih na temelju tog obrasca. Tako da sve to napustiti zahtijeva jedan strahoviti napor i mislim da ovdje naslovni lik pomišlja, ima toliko malo vremena, ja to ništa ne stignem, bolje da ode i bolje da ja kažem da ja idem iz početka, samo nažalost smrt kad dođe nasupa tišina. I to je tišina zauvijek i ostajemo samo sa mislima. Izbere si družino, torej izbrano družino. Ali si jo izbere res samo zato, ker je njegova biološka družina polovična, da tako rečem. Mati je umrla, očeta pa ni. Nisam siguran. Moja biološka obitelj je, mislim, ne mogu uopće reći, kao oni su još u paru, u uvjetno i relativno rečeno skladnom braku. Ja u svom privatnom životu živim sa nekom oblikom izabrane obitelji. To nema veze sa time. Ja mislim da postoji da biološke obitelji koje jesu u centru našeg političkog, ekonomskog organizacije i koje stoje u centru i naših religija i tako dalje, mislim da imaju svoje okvire i ograničenja. I isto tako nekad iz te slike lako ispadaju pojedinci koji se možda u nju ne uklapaju. Kad dobijete dijete koje je karakterno toliko drugačije od vas ili koji živi potpuno nekakvim životom s kojim se možda vi ne slažete. Ili naprosto kao djeca se odlučimo separirati od roditelja i otići sami na neki način u svijet imajući punu emotivnu podršku doma ili financijsku, ali zapravo želimo hodati po svijetu sami. Ali nam treba ta vrsta zajednice ili podrške i mislim da onda ulazimo u odnose koji zapravo ispunjavaju tu prazninu u smislu potpore ili razumijevanja ili ok, ja u potpunosti razumijem tvoje probleme, dopusti da ih pridignem s tobom. Mi ih možemo nazvati prijateljstva i mislim da će funkcionirati, ali mislim da sam ja postao preokupiran tom temom pogotovo i zadnjih par godina. U vremenima katastrofe mi se uvezujemo u puno više od prijateljstva. Način na koji smo mi u Zagrebu preživljavali potrese, pa i pandemiju, pogotovo kad većina od nas živi u drugim gradovima od naših bioloških obitelji, je bilo puno više od prijateljstva, bilo je puno više od dobronamjernog savjeta, koliko, ovo traje. I samim time je i kompleksno, i užasno naporno, i znači da dolazi bez. Ali je obitelj i je ono što zapravo, kad se duboko pogleda, je ono što je ideal obitelji. Upozna se puno više nekako ljubav bez uvjeta ili uvjetovanja. Tako da, on je morao naći. S druge strane, odabrana obitelj je koncept koji je sigurno izašao iz zajednica koje su bile često opresirane, da li to LGBTQ skupine ili koje su naprosto bile odvojene od primarnih nekih obitelji, nerijetko izbačene, nerijetko potpuno osuđene, i onda u velikim gradovima su morali preuzeti neke formate. Tako da, ono što mislim da je samo sa romanom, šta je između te biološke i odabrane obitelji, pokušavam propitati je na koji način očinske figure se mogu razlistati u različitim odnosima. On apsolutno uskače u očinsku figuru svoje najboljoj prijateljici, on ima neku drugu očinsku figuru, on ima svog biološkog oca koji se vraća i kako je ta uloga i kako se one križaju, zapravo vrlo povezano. Mislim, sve ljude koje volimo mi biramo prema vrlo sličnim obrascima. Ili po razlici, ili po sličnosti. Ne? V romanu se tematizirajo res, kako ne rečem, teme
tipične teme prostora in tipične teme časa, generacije, sina, hkrati pa tudi generacije očeta. Ampak pojdiva k sinu. Torej, gre za privilegije, privilegiranost, gre za razlike med generacijami, gre za milenice, gre za aktivizem, za razredno vprašanje. Že dolgo, vsaj jaz, v hrvaški prozi nisem zasledila tako eksplicitnega tematiziranja razredne družbe, razrednih razlik. In ne samo tematiziranja, temveč tudi tako pogoste rabe izraza razred. Rečete, oziroma reče sin, odraščanje je razredno vprašanje. Klasno pitanje. Kaj je s temi razredi? Aha, užasno jednostavno. Ako vam roditelji mogu plaćati produženo djetinjstvo, nema razloga da odrastete. Ako nemaju, onda ste prisiljeni se baviti ovim day-to-day shit situacijom, a to je ok, moram se probuditi, da, moram napraviti kompromis po pitanju da radim posao koji ne volim, da, moram se osamostaliti financijski od roditelja, da, moj život ne titra u potencijalu, svemir ne osluškuje moje poruke, ono mi se neće ostvariti. Mislim, to ne govori da bogati ljudi ili djeca iz privilegiranih obitelji ne odluče postati uspješni i samostalni i tak dalje. To apsolutno ne znači, to je individualna volja, ali kada se gleda u širokom polju, puno prije će odrast dijete iz niže ili srednje niže, ako srednje uopće postoji, onda iz nižih klasa, jer će puno ranije postati svjestan što je novac, koliko košta novac i koji kompromis moramo raditi u svijetu koji je uvjetovan novcem. Tako da ja mislim da politika odrastanja nije onda ista za nekog ko gleda mamu koja pegla dajner za kupi kruh i mlijeko i njegov pogled na budućnost je puno suženiji i njegov odrastanje počinje puno ranije. Odrastanje u ovom najbanalnijem basic smislu koji kao neko opće mjesto. Ima puno klasnog pitanja, mene više zanima ovdje možda termin klasnog srama, da se poveže kroz ovo, jer u svijetu koji je sve donedavno zapravo tako cinično tvrdio da mi živimo u svijetu jednakih šansi, ti možeš vrlo lako ići kroz ovaj svijet i osjećati se, Bože, ovo je manje vrijedno, zašto se meni ne događa, zašto ja nemam određene stvari, dok ne shvatiš da sustav je napravljen da ti nikad ne dođeš do te stvari. Mislim, može se dogoditi luda sreća, može se dogoditi ekstreman talent i tako dalje, ali ti ideš, puno ljudi može ići ovim svijetom i misliti, aha, ali ja sam manje vrijedan, ili ja naprosto manje radim, ili ja nisam dovoljno dobar. A kad govorimo o klasnom sramu u pitanju milenijalaca, nama je još uvijek u prizvuku da su to ljudi koji imaju 18 godina, a mi smo ljudi koji sada imaju između 30 i 45, koji se još uvijek pokušavaju uspostaviti neke, u jednom globalnom smislu, neke od najosnovnijih pitanja, a to je gdje ja živim, zašto ja živim sa još 4 ljudi. Ja sad razgovaram sa prijateljima koji možda žive i vani, koji su pomireni s time da će možda čitav život živjeti u Cimersu, što znači da je stvarno od studentskog doma do umirovljeničkog doma. Never alone, ono. To su neke nove zanimljive stvari i otvaraju pitanje što je to klasa, na koji način se mijenja klasa, što ćemo sa klasom digitalnih nomada koji sad odjednom ulaze kao nešto sasvim novo i tako dalje, i tako dalje. Tako da, to je dosta ovako sociološki koncept, ali mene u pravilu sve ekonomske i političke stvari zanimaju samo na razini kako uvjetuju naše, kako volim reći, teror svakodnevica. Na koji način, ovo drugo je za neki politički talk show. Kako? Vrniva se malo k drami, torej vaši prvi drami, kakorkoli, vseeno, kaj vas je vodilo, poimenovali ste jo Pritiski moje generacije.
pritiski vaše generacije leta 2013 in pritiski vaše generacije leta 2019, ko ste pisali roman, predvidevam, da ste ga pisali 19, če je išel 20. So to podobni pritiski, so to zelo različni pritiski, ali so mogoče to sedaj torej v leta 19-20 ne pritiski, temveč mogoče bi to poimenovali kako drugače? Pa ta drama je imala naslov O bijelom porculanu, ali to je još uvijek, mislim, užasno pretenciozno i vrlo studentski naslov. Tako da pritisci moje generacije još uvijek imaju neki smisao za humor oko toga i je na neki način nešto s čim se ja na različite načine bavim. Ako da odgovorim na vaše pitanje, kad imate 22 godine, svaki problem koji susretnete je vrlo vjerojatno prvi put da ga susrećete. I isto tako imate povjerenje da ćete se puno lakše oporaviti. 10 godina malo vas umore neke stvari i shvaćate da treba malo više vremena za oporavak. Problemi te djevojke su bili više manje isti. Slični neki dijapazon tema koji smo sad ovdje rekli, ali mislim da u zadnjih 10 godina, ako je tada bila globalna ekonomska kriza koja je, i ja mislim da ako ćemo se vraćati ikad na ovaj cijeli period, što mi sada živimo i zašto su stvari ovakve kakve jesu, morat ćemo uperiti prst na godine totalne krize, gdje smo bili pozvani da žrtvujemo apsolutno sve, a osobito nadu i projekciju budućnosti, i mislim da zato smo ušli u ovu neku fašizam svemira koji magično odgovara na pozive. A svijet sada je puno teži i puno više nas je stavio ogolio na neke basic potrebe. 2 godine smo živjeli pandemiju koju još uvijek živimo, apsolutno ne znajući, bivajući u potpunoj neizvjesnosti. Morali smo se prilagoditi, to nismo dugo zapravo radili i sada ulazimo evidentno u neku fazu velikih geopolitičkih promjena. Što znači da jako puno naših života će biti u potpunosti promijenjeno kroz sljedećih 15 godina. Tako da, možda iz tog razloga se čini bezobrazno baviti se individualnim pitanjima ili baviti se ovim manjim odnosima kad smo u tome, ali sve sam uvjereniji da jedino kroz to imamo šanse zapravo nešto popraviti i nešto kad se i ta promjena dogodi bolje organizirati na način da se uspijevamo separirati i da pokušavamo preko nježnosti i preko intime pokušati izgraditi svijet u nekom svijetu koji će evidentno biti ekstremno okrutan. Tako da, ok, ovo je bio taj Miss Amerika moment. Tu se sedaj dotikate, bi rekla, tega, kar je v kako naj rečem, v podtonu romana, in sicer čustva. Čustva, ki pa tista pomembna čustva, pa so potlačena. In iz te potlačenosti mislim Freud bi tu užival, imel bi dela še in še. Torej vse pravzaprav izvira, po mojem branju, iz potlačenih čustev. Čustva, potisnute emocije. Da. Se ne strinjate? Ne strinjam se, ali pitam se što ne ide iz toga. Što u našoj povijesti ne ide iz toga. Koji bijes ispoljavamo u idućoj generaciji. Koji bijes ispoljavamo u nekom drugom odnosu. Koliko smo upogonjeni time što je pohranjeno negdje u našoj podsvijesti. Da, to nam u potpunosti uništava privatne odnose i to može uništavati naše živote, to je neka težnja ka smrti. Ali ja mislim da velike političke stvari, ratovi su pokrenuti našom podsvješću da jurišamo ka smrti, ali i nečim što držimo tu iza i neku agresiju koja se onda ispoljava. Jer je meni, to sam danas rekao, nevjerojatno da smo kao civilizacija otišli u svemir, a nismo naučili, nemamo koncept da razrješavamo konflikt, a da nije rat, a da ne umiru. To je nešto u nama i to je upogonjeno
zatvorenim osjećaj o nečemu o čem se ne priča, nešto što je možda tajna ili nešto što je možda laž. I nerijetko može krenuti. I zapravo vrlo često kreće iz obiteljskog okruženja. Saj to, tako sem mislila. Okay. Zato sem. Mogoče se vam zdi malo nenavadno, da sama govorim slovensko, gospod Peš odgovori hrvaško. Tako sva se domenila na začetku, da bi si vi kot občinstvo malo odpočili od hrvaščine brez zamere in da bi si tudi in da bi si tudi v kabini odpočili. Sej pa tudi ne vem, ali sploh kdo posluša na slušalke ali ne, poslušajo v redu. Tako da mogoče se je sedaj zgodil vendarle rahel šum v kanalu, ampak sva se razumela. Nekaj reciva o tem, kar vedno vsakega bralca zelo, zelo zanima, naj si prizna ali ne. Ali je to, kar sem prebral, res? Ali je to kakorkoli povezano z dejanskim življenjem avtorja? Torej, nekaj vas bi vprašala o avtobiografičnosti oziroma o avtobiografiji oziroma o avtofikciji. Če pri tem razumemo, da je avtobiografija jaz pišem svoje življenje, avtofikcija pa jaz živim svoje pisanje. In na vse zadnje eni od literarnih oseb v romanu pripišete, je študent filmske režije in ima podjetje Avtofikcija d.o.o. Torej, kako je zdaj s tem? Ovo je pitanje koje se sada vraća i ja mislim da ako se bavite pisanjem sve autofikcija, i to sam već negdje rekao, a osoba koja je u potpunosti uronjena u vlastito pisanje, koji samo to radi, to postaje intimnija autobiografija nego... I autobiografija je uvijek laž, mislim, sve što se, uvijek je meni pitanje autobiografije, a šta smo prešutili? Od kuta objektivna istina. Tako da mislim da su naše knjige, ja ju gledam tako, veća istina o meni nego što je moj privatni život, može se tražiti povezanosti, ali mislim to će doći do nekih općih mjesta, ali to su moje puno intimnije misli. I postaje neka moja autobiografija, misli od 2 godine sam mislio ovo, ili sam to i živio. Moj privatni život je bio, tu su mi negdje prijateljica, puno manje atraktivan nego što se ovdje događa. Ali nešto mi je zanimljivo kako se otvara ova kategorija autofikcije. To sam već negdje pitao, da li to samo postavljamo gejevima i ženama? Da li to pitanje gdje, kako je ovo s vašim životima? Kako će vaš muž reagirati na ovo? Da li je, ako je nešto seksualno i to? I da li je potpuno pitanje, jesi li ti gej kao i tvoj lik? A ako samo prešiftamo na možda kanonizirane straight pisce, nema potrebe da se to pita, jer taj pogled je već književnost i ona se apsolutno tretira kao književnost općeg tipa koja se onda tako interpretira, iako mahom pišu isto kao i svi drugi. To je neko pitanje koje me sad zanima jer se stalno vraća. Ono što je istina, da, mislim, roman se piše 2 godine, u nekom trenutku minimalno, ovaj mali se pisao 2, neki se pišu 70 godina i sigurno se dogodi trenutak kada se real life i fikcija počnu preklapat. Čak i kad radite u kazalištu na procesu od 2 mjeseca probi, odjednom život počne nuditi rješenja, odjednom vam u život ulaze stvari koje točno tražite, koje ste mislili da uopće ne razumijete, pojavi se neko u tramvaju, koje kao evo te osobe. A gdje ne ovdje. I tako da je to, da, mislim, upoznat autora se može najviše kroz knjige. To je, ja mislim, najživlji dio imaginacije, najintimniji dio našeg života, a privatni život je onak samo gomila narcizma i kukanja i puno je manje atraktivno nego ovo što se tu stvari. K temu, da bi človek tako pomislil, torej ta sin je hkrati
torej glavna literarna oseba, hkrati je prvoosebni pripovedovalec. Z njegove perspektive izvemo vse. In vidite, da ves čas uporabljam izraz sin, da še enkrat nisem rekla njegovega imena. Zakaj ga nisem rekla? Ker ga tudi v romanu šele čisto na koncu izvem. Ves čas pa, ko bi bil pravi trenutek ali pa ustrezno mesto za to, da se uporabi njegovo ime, preberemo, me je poklical po imenu, je izrekel moje ime ali pa izrekla in tako naprej. In v nekem trenutku tudi je izrekel moje ime, ki ima 4 črke in 2 zloga. Sami ste sešteli, tu bova naredila 3 pike, naj bo to suspens, ko boste prebrali. Zakaj ste se odločili za to, da pripovedovalca preprosto skrivate njegovo identiteto, ki jo pokriva ime? Da, ima nešto sa strukturom zapravo. Dogodilo se vrlo prirodno, ali mi je postalo u jednom trenutku vrlo jasno zašto je intuitivno ta odluka donesena. Kad sam krenuo pisati, imao sam vrlo jasnu ideju koja će biti struktura romana, zato što se radi o odnosu oca i sina i to je grande tema i znam da ima 50 milijuna romana od 700 stranica gdje svakog didu i kao sve očeve ikad obradim. Ja sam kao ne, ovo će biti njih dvojica sami na svijetu, pokušavaju se susrest, oba su muškarca vrlo zatvorena. I nekako mi je bilo jasno da će ta pogleda morati biti vrlo hermetična, minimalno ispisana, što se kasnije pokazalo kao vrlo težak zadatak, ali dobivaju tako kratke susrete i taj dečko koji je glavni lik je, iako ima vrlo neki bogat misaoni život, je vrlo zatvoren. I stoga je onda išlo da sam počeo to koncipirati, ajme, zvuči kao mistifikacija, ali nije tako jako. Da, je, pa dajte malo nekega... A ne volim zato što ljude briga, mislim, pardon. Ali kao htio sam nekako dobiti, kao da imamo seriju subjektivnih kadrova u filmu. Što znači da svako poglavlje kroz glavni lik ulazimo u neku situaciju, pokušavam je oslikati onako kako bi nekako on dobio, da se dobije taj ogroman osjećaj bliskosti sa svim likovima koje on susreće, da ih se može možda nadopunjavati, da ima pristup da gleda kroz njihove oči. Pa sam tu ime zapravo odgađao da se ne dogodi toliko veliki razmak između čitatelja i lika. Kad se ovo igram sa 4 slova da možda prevarim ljudi, ovo je autobiografija, vrlo pažljivo čitajte, jer ima i ta vrsta suspensa, ali ima nešto u tome da kao što mi nekako čudno vidimo naše lica, tako nešto i sa našim imenima. Ja mislim da malo ko od nas razmišlja o sebi preko svog osobnog imena. To kad neko radi su obično neki Donald Trump situacija, kako može pričati o sebi u trećem licu. Naša imena prolaze mimo nas i ako ćemo ih ikad čuti, će vjerojatno biti kad je neko jako ljut na nas. To je kad ih čujemo drugačije. Uvijek preletimo preko svog imena. Tako da i u njegovom svijetu on nekako pređe preko toga, a mislim da se dobije veliko bogatstvo kada ona piše veliko bogatstvo. Dobije se neka nota ako kao otac kaže moje ime i kako ga kaže. Ta vrsta detekcija mi je omogućila jako puno mapiranja emocija, koje su bile ključne, ali su pogleda stvarno po karticu i pol do 2, tako da to emotivno mapiranje morao sam iskoristiti svaku Božju rečenicu koja mi je bila na raspolaganju i na kraju romana da se može onda dogoditi razdvajanje i čitatelja i lika, čitatelja i knjige i u konačnici mene i njega. Zdaj se mi zdi primeren trenutek, da slišimo še drugi odlomek iz romana in sicer gre tukaj za lahko rečeva monolog, očetov monolog. Prosim, Nejc. Pa če lahko še malo vode midva dobiva. A daj, samo popio se. Evo, izvolite vi. Postajamo tisto, kar se nam očetje sramujejo priznati.
in zato ti hočem vse povedati. Tudi mene je bilo strah. Ko so oni odšli, sem jaz postal Srb. Njihov odhod je bil dokaz, da sem Srb. Kaj pa sem jaz vedel o tem? Kako se to meri? Vse to merijo drugi. Sovraštvo odreja tisti, ki sovraži. In kar naenkrat je moje življenje postalo strah. Strah, da se mi bo kaj zgodilo. Da se bo kaj zgodilo mami ali tebi. V vojni ni smisla za humor. Šala je grožnja. In ljudje grozijo, kot da se šalijo, mimogrede, spotoma. Moje življenje je postalo nič vredno. In to sem še sam pričel verjeti. Samo dovolj časa je bilo treba in samo utihniti sem moral. Še vedno to živim. Včasih se zamislim in odtavam, izginem. Tako sem izginil iz tvojega življenja. In samo hočem, da veš, da to ni zaradi pomankanja ljubezni, ampak zaradi strahu. In starejši kot sem, bolj sem prepričan, da je to isti občutek. Zbral sem moč za izboriti si, da nam ostane to stanovanje in da delam. In obljubil sem si, da bom skrbel zate, da imaš vse in da ti ne zjebem življenja. Niti treba biti Srb, niti treba živeti tega sranja. Ti si bil tako drugačen. Jaz pa sem se tako bal, da te bom zjebal, da sem napačen oče zate. Tako sem se počutil, da sem napačen oče zate in da ti ne morem nikakor pomagati, razen denarno, pa da ti ves čas govorim, da sem tukaj zate in da sem ponosen na te. Res sem mislil, da je to zadost, ker je to meni manjkalo. Meni je šel moj ta star na živce, ker mi tega nikoli ni rekel, ne glede na to, kaj sem naredil. In pustil sem te z njo, ker sem mislil, da sta si podobna in da vama bo bolje, če se umaknem. Tudi ona je bila drugačna. Vojna vse zjebe. Vojna je tudi njo zjebala. Vojna najbolj zjebe ljudi z domišljijo, občutljive, ki so v svojem svetu. In ko se je to zgodilo, jaz s tem nisem znal delati, z njenim cukanjem. In sem je pustil voziti. Nikoli nisem vzel ključev, pa bi jih moral. Ampak nisem se hotel o tem pogovarjati. Vem, da sem kriv. Bal sem se njene depresije, ker bi se moral ukvarjati s svojo. Zdaj hodim na psihoterapijo in sem to zvedel. In meni je za to žal. Meni je tako zelo žal. In gledal sem te, kako rasteš, prav tako v tem nekem svojem svetu. In res sem mislil, da iz tebe še nekaj bo in da se prav zato ne smem umešavati, da te ne zjebem, da ne postaneš idiot kot jaz, da končaš šolo in postaneš kdorkoli hočeš biti. Vedel sem, da si drugačen in to me ni nikoli motilo. Vedel sem, da si mali peder, odkar si imel 5 let. In tega me je bilo strah. Ne zaradi tebe, ampak zaradi tega jebenega okolja, jebene družbe, ki ne dopušča. In potem sem en dan videl. Nekdo se je tam v šoli, ko si bral, zadrl, da si peder. Zmrznil sem. In stal sem pred tem in pomislil, jebem ti matere, a mora biti vse isto. Ti si pil kot moj ta star, to vem. In potem hodiš po mestu in ti ljudje še za hrbtom govorijo peder, kakor so meni govorili Srbjanec. Vedel sem, da hodiš ven in da se bojiš in da te je strah. Ampak takrat je bilo že prepozno. In oprosti mi, na meni je bilo, da ti o tem govorim. Jaz sem se umaknil kot pička, ker nisem vedel, kako z vsem tem. Potem pa se zgodi točno tisto, čemur si se hotel izogniti. Postal si enako zjeban kot jaz. To je edino, česar nisem hotel, da se zgodi.
oprosti mi. Postal si enako posran pred ljudmi, samo gledaš, kako bi kam pobegnil. Bal si se sebe, ljubezni, svojih talentov. Jaz govorim 3 tuje jezike, a me je sram govoriti. In ko se je to zgodilo, ta rak in vse to, nimam več časa, če preživim ali umrem, nimam časa. Ta knjiga, ne veš, koliko to pomeni. S tabo se vse to konča. Ti si prvi od nas, ki se je postavil za svoje ime in priimek in rekel, to sem jaz. Jebem vam mater, to sem jaz. To mislim, tako se počutim. Tako imam rad in tako se zaljubljam. To je velika stvar. Ker potem ti ne morejo nič. Ne morejo se namesto tebe odločiti, kdo si in koliko sovraštva moraš požreti. Tega oni ne morejo. Ti pa se najmanj bojiš. To sem ti hotel reči. Ker imaš pravico vedeti. Rad te imam. Hvala. Ja? Torej tudi oče ima svoje travme, ima svoje bolečine in ima svoje trpljenje. In sedaj smo lahko slišali, kako je ta literarna oseba, torej oče, karakterizirana tudi z govorico, v drugih trenutkih precej bolj preklinja, torej uporablja skatološko besedišče, po moje kot nekakšne konektorje, kot nekakšna mašila, štapalice više, pa hkrati tudi, da sistem malo pomaga izvreči bes, strah, muko, strah pred smrtjo na vse zadnje in tako naprej. Povejte nam nekaj, o tem, kako ste se odločili, kako boste karakterizirali svoje literarne osebe. Predvsem vidim, da jih karakterizirate z govorico. Torej, kako govorijo, posebne izraze, ki jih uporabljajo in na vse zadnje tudi, če je nekdo iz Splita, je očitno po njegovi govorici, da je iz Splita, ni treba pojasniti, ta in ta prihaja iz Splita, temveč bralec si dobi predstavo na podlagi govorice. Je to mogoče kaj povezano z vašim siceršnjim delom dramatika ali ne? Pa mislim, vjerojatno je, jer da, mislim da mora biti, studirao sam dramaturgiju i pisao sam drame i ono što pisanje drama napravi, koja postaje vrsta znatiželje, je prisluškivanje. Dok proza više ima tu voajerističku želju da nekom uđeš u mozak i čeprkaš. Dramski pisci jako vole prisluškivati ljude, ne nužno šta će reći. Ja mislim da mi imamo više manje svi neke iste teme o kojima razgovaramo, ali vrlo specifično to prepričavamo. Vrlo specifično koristimo jezik, a da ni ne primjećujemo. Tako da mislim da, kao što sam već rekao, kad imate jako malo prostora, a ovaj roman mislim da je strukturalno morao izgledati tako, i onda u kasnim editiranjima postane jasno da kako je postavljen i kroz tog dečka kako ga vodim, treba iskoristiti sve jednu mogućnost jezičnu da bi se dobio maksimalni efekt. Tako da, ako imam inzistiranje na tom nekoj vrsti subjektivnog kadra ili pripovjedača u prvom licu koji je glavni i isključivi fokalizator priča, što on vidi i na koji način diferencira ljude moraju biti dovedeni do neke vrste preciznosti. Sad sa ocem sam na neku foru mogao, taj otac zaista, ako je šutio 30 godina, iz njega kreće poplava. Ja mislim da su psovke
bogatstvo našeg jezika. Ja znam da i ja ih često koristim i često bude ne, treba ga pročistiti, ali to je toliko specifično da uopće ne vidim razloga kako to ne iskoristi. Mislim, ne znam, neko dobije, francuski dobije komplicirane nazale, mi smo dobili, ja mogu cijeli ovaj govor izreći u psovkama i savršeno ćete me razumjeti. Što je jedinstveno i mi ga koristimo. I nama pomaže da spojimo rečenicu, da u trenu kad mislimo da nemamo više ništa za reći, 5 sekundi kasnije možemo reći minimalno 50 psovki koji će nam dati zadnju točku. Nekad je interpunkcija, a nekad je stvarno ono što preostaje od jezika kad neproste riječi presuše. Tako da je otac došao vrlo... Da, on je bio zapravo puno jasniji kako zvuči nego Luka. Sad sam... nego glavni lik. Ne vem, zakaj sem se trudila vaš čas. Dobro, ali nisam opsovao, nešto sam uspio. Sam pao, sam se ubio. Dobro, šta sad? Mislim, možda neko krene malo do zadnja. Bilo je puno teže otkriti kako on zvuči, jer on je neki dečko koji je postavljen da šuti, da puno sluša, da govori samo kad na neki način mora i njega sam mora zapravo dulje tražiti. Živahnost dijaloga i toga, to je sigurno, to su sve metode iz kazališta i ta neka uvjerljivost, što je zapravo ljepota pisanja, drama. Bilo je one postdramske ili naturalističkom nekom ključu je da li sve izgovoreno je uvjerljivo. I to je, mislim, to može biti najobičnija rečenica, može biti tekst mašina, ali mora imati smisao kada je izgovoren. Tako da, ja mislim, ako se čita na glas, dijalog prolazi, ako se čita u sebi, dobiva jednu dozu autentičnosti. Ali sedaj odpade najin dogovor, da ne bova razkrivala stvari, lahko sedaj jaz kot po tekočem traku, šala, počasi se bova približala koncu najinega pogovora, ker najbrž bo tudi iz občinstva, kdo kaj želi vprašati. Še nekaj vprašanj. Človek je tako narejen, da marsikaj najprej z očmi, pa šele potem, bodisi z usti, z nosom, z ušesom, jemo z očmi in tako naprej. Tudi naslovnice literarnih besedil najprej gledamo in nas lahko pritegnejo ali pa nas lahko odvrnejo. Zelo bi me zanimalo, kaj pravite o naslovnicah, torej to je naslovnica izvirnika, upam, da vidite vsi. Vidite? Ne? V redu. In naslovnico slovenskega prevoda, to pa vidite na vseh koncih in krajih. Tu smo na domačem terenu, pa. Gospod Pešut, kaj bi rekli? Kaj, me razumete? Da. Ne? Razumem. Se lahko, da se vam zdi to čisto brezpredmetno vprašanje, kar sicer dvomim, in se nadejam vašega odgovora. Ne, okej. Mislim, ja imam nešto duhovito spremljeno neko vrijeme za ovo, kao ja nisam Beyoncé i ja ne želim potpunu kontrolu nad mojim knjigama, ja nisam ta vrsta boss boy, ne znam kako to nazivam. Tako da, ovo su umjetnička djela nekih mojih kolega i tako dalje. Tako da prvu naslovnicu je radio mladi slikar mlađe generacije iz Hrvatske, Mislav Lešić, koji radi vrlo zanimljivu reinterpretaciju slavonskih motiva i pokušava nekako modernizirati vrlo tradicionalni folklor Slavonije. Slovensku je radila Eva Mlinar, progresivna, prekrasna dizajnerica koja je ovdje napravila cijeli niz
vrlo zanimljivih, vrlo osobnih na neki način interpretacija tih dijela. Ono što ih povezuje je da imamo dvije figure dečka. Ajme, ja sam studirao povijest umjetnosti 1 semestar, prije nego što sam odustao, pa možda sam. Ali ovo ne znam, mislim, imam ja nekih svojih misli, samo ja mislim da ovdje probija ona vrsta spisateljskog narcizma, gdje znam da ako se otvori ta kutijica, onda se dobiva ta ideja, neću ovo, ali zapravo ne znam šta hoću, pa ti ću kasnije. Tako da, evo, iskreno ne znam. Evo, ali mogu jedan zanimljiva stvar, danas su najavili da izlazi njemački prijevod romana iz austrijske izdavačke kuće. Naslov toga je Daddy Issues, oni nemaju ništa slično tatinom sinu, tako da smo mogli birati između Fata Kompleks i Daddy Issues, pa smo pošli za mekša. Njihova naslovnica je samo bold print. Tako da nešto je i kulturološki, nešto je iz u kojem kontekstu nastaje knjiga. Ovo je apsolutno, mislim, ovo je moj prvi prijevod, tako da ću uvijek imat, mislim, kad se izgubi nevinost, uvijek imamo tu neku vrlo nezdravu, lijepu uspomenu oko toga. Tako da to je za mene ova knjiga i ta naslovnica, sad kad sam ju vidio, na Ajdovšini ili gdje, onako veliko isprintana, u ovom svijetu u kojem živimo, stvarno nalikuje, ne mogu pogledati ovaj svijet. To nije bio svijet u kojem je napisan taj roman, ali to je svijet u kojem ovaj roman živi, ovo je oblik u kojem taj roman putuje u drugi jezik, u neku drugu kulturu i pronalazi neko svoje mjesto dosta na eksplozivan način, pa onda samo bi se tu zahvalio upravi festivala, jer je, ako ništa drugo, osigurala vidljivost i omogućila preko sa beletrinom prijevod. U konačnici, ja volim svoje naslovnice jer su dio knjiga, ali moj posao je bio sve ono što se otvori, to je moja istina, a umjetnici koji su radili na njima imaju pravo na svoju interpretaciju, a ja moram naučiti imati povjerenje u njihovu dobru volju. Apsolutno, mene je samo zanimalo, kaj menite o tem, ko pa ste ravno... Pardon? Ja sam opuštena jedna osoba. Ko pa ste ravno omenili, torej, kako bo naslov nemškega prevoda, meni se je zdelo, da je naslov vašega romana, da v njem razberem dvopomenskost in dvoumnost. In sicer, lahko to berem, kakršen oče, takšen sin. Ali pa lahko to berem, to je razvajenec, to je neki privilegiranec. Bi se strinjali z mano, da je to tako, ali sem čisto na napačni poti? Ne. Mislim, ja ovdje ću otvoreno priznati, imao sam pomoć. Ja zapravo svim svojim radovima jako puno razgovaram sa Vladom Kaštelan, koja je spisateljica, prevoditeljica, je bila moja mentorica i kad god sam u dvojbi, propuštam kroz nju materijal, razgovaram sa likovima s njime i to mislim da dobi tu vrstu sugovornice rano u životu je neka vrsta blagoslova za bilo koju umjetnost, a mislim za pisanje pogotovo. Tako da oko naslova je ona bila, mi smo vrtili, sve se nešto vrtilo oko sinova, da li je jedinac, ali je nekako iz njenih usta izašao taj naslov i bio kao That's it. That's it je iz više razloga, mislim, potpuno je po prepoznavanju, a to je da naslov je ironičan. To je ovo kad me pitate za naslovnicu, neko otvori i bit će tatin sin, može biti kao, wow, ovo će biti neka seksi priča o ovom Tinder swindleru, hi baby, my enemies are around. O čem će ovo biti, a onda okrenete od ozada i bit će, nije o tome, on zove na tu dvojinu. Na kraju, ako kažemo da neko je tatin sin, to je u prenesenom značenju zapravo, ja se ovdje igram da cijeli roman je, ovaj čovjek je stvarno tatin sin. Tata u manjenici kao neki blag i okej čovjek koji pokušava ostaviti, on je njegov sin, gotovo njegova
replika. Tako da odjednom nešto što je preneseno značenje vuče mu njegovo bukvalno značenje. I mislim da dobro ta igra funkcionira u jezicima u kojem ga ima. Imate ga vi, imamo ga mi, ima ga što sam naučio Italija. U Austriji i Njemačkoj nisu uspjeli naći tu vrstu igre, tu vrstu dvojnog značenja, tu vrstu poigravanja. A i nešto lijepo zvuči, pešu tatin, dobijem puno te aliteracije. V redu, zdaj pa samo imam še dve vprašanje, ki sta malo povezani. In sicer izšel je torej izvirnik leta 2020, zelo dobro sprejet, zelo veliko ste nastopali na literarnih večerih, predstavljali roman, zelo veliko intervjujev, pogovorov in tako naprej. Ali je kakšno vprašanje glede romana, ki vam gre že počasi na živce? Molim, nisam razumio. Da li postoji pitanje v vezi romana, koje vam već polako vas iritira, nervira? Aha. Da se stalno vrti to pitanje, vama ga je već puna kapa. Pa nešto ima ovo, možda ovome, kao imate 30 sekundi probleme svih milenijalaca na ovom planetu. Nekako se uvijek vrti, kako žive milenijalci? Rekao, ne znam, to je 20% svjetskog stanovništva, ili koliko je već ono. Tako da ima nešto o tome i nešto da, kako roman otvara puno tema, možda me više zasmetalo kojih pitanja nije bilo. No, saj to je moje drugo vprašanje. Torej, katero vprašanje si želite slišati povezano z romanom, pa ga nihče še ni postavil, vi pa si želite, da bi, ker bi radi o tem nekaj povedali. Katero je to? Ne znam, mislim, ono što hoću reći, da pitanja koja su mi nedostajala je bila zapravo odnos oca i sina i zapravo ono što je crvena nit koja ovdje veže. Šta je s tim prostorom intime? Šta je s time kada dva odrasla muškarca koji imaju tako kompliciran odnos kao što je otac i sin uspiju razgovarati, da je to roman o susretu i u konačnici ono o nadi da se nešto može po tom pitanju promijeniti. Tako da, vrlo brzo je u diskursu ušlo i to je marketing koji ja donosim sa sobom. Ja prihvaćam za njega punu odgovornost u svom prethodnom radu. I to jesu teme koje su vrlo vjerojatno u medijskom smislu atraktivnije. Milenijalci, suvremeni život, migracije i tako dalje, ali ovo je roman nominalno o sastanku, susretu oca i sina pred njihov, ili uoči njihovog zapravo konačnog rastanka, a to mislim da kako ćemo ići dalje će biti jedna i zapravo najpolitičnija tema i zapravo neka ključna tema s kojom se mi moramo baviti. Tako da, ja sam mislio da ću razgovarati uvijek više o tome, ali ovaj razgovor mi je nadoknadio tu nepravdu, na tome sam poprilično zahvalan. Hvala lepa. In za... Pardon, i još ta jedna stvar, ali to je sad otvorilo se u ovom monologu i odjednom je postalo aktualno, a to je pitanje rata. Kako preživjeti rat i o čemu nakon rata odlučimo šutjeti. Misleći, i to je nešto ljudski, i mislim da sad opet smo se toga podsjetili, misleći da svaki put kad završi rat da je zadnji. I s tim uvjerenjem mi odgajamo, ili svi odgajaju svoju djecu, to je zadnje i to se više nikad neće ponoviti. A evo ga u pravilnom ciklusu ko A, B, B, rima, samo roka ko u sonetu, a nešto se, koga god rad dotakne, ti životi su nepovratno promijenjeni. I zapravo kroz generacije se vuku te traume oko šutnje ili laži. Ali čini mi se da će to pitanje sve češće dolaziti u fokus. Drži in povsem se strinjam in ne zatiskam si ne zatiskam si oči pred tem, ampak bi pa kljub vsemu končala, vsaj kar jaz sprašujem in govorim, z malo bolj veselimi notami, če sva že tako oba v črnem in še v črnih teh.
Zelo čuden občutek za veselost imate, moram reči. Pa dobro, to mi je, pokušavam treba. Skratka, prej smo slišali iz odlomka, ko govori oče in pravi, ti si upal oziroma ti si napisal, koga ljubiš, kako ljubiš, zakaj ljubiš in podpisal si se. To se nanaša na to, da je sin, jaz vztrajam pri tem, da rečem sin, ne bom imenovala. Zaboravili so več ime. V redu. Je sicer pesnik, ki potem zmaga na natečaju za mlade pesniške upe in mu renomirana založba Fraktura objavi zbirko in potem proti koncu romana se pogovarja s tistim lastnikom Autofikcije d.o.o. in ga ta lastnik Autofikcije d.o.o. vpraša, no kako pa si zdaj, pa pravi sin, zdaj vse deluje ok, evo, foter se dobro odziva na terapijo, upanje je, malo preskočim, ampak sem našel delo, stvari grejo, ok je, kaj delaš zdaj? Vrnil sem se v hotel za polovični delovni čas in predavam na zasebnem faksu. Ma kaj ti predavaš, Dio Šanto? Pisanje poezije snobom. Obožujem kapitalizem. Dino Pešot, hvala lepa. Imam še cel kup vprašanj, ampak ura je takšna in mislim si, da boste veseli tudi komentarjev in vprašanj iz občinstva. Izvolite. Prosim, ne me zdaj razočarati. Ne, okej. Možda ljudi hoče malo vina. Ne, jaz nimam vprašanja. A imaš? Če slučajno ni dodatnih vprašanj, seveda hvala Đurđa, hvala Dino. Sporočam občinstvu, cenjenemu občinstvu, da bo v naslednjih minutah avtor seveda na voljo za podpise in morebitna posvetila. Njegovo knjigo najdete v naši pop-up knjigarni tam. Ob tem pa najdete tudi hrvaški izvirnik knjige in tudi hrvaški izvirnik predstave, ki bo jutri gostovala ob 8. zvečer v Mini teatru. Tako da še enkrat hvala.